Kemudian ringkat ke jing dawa ban tohkit mardor Hapoh laisgi ya ke jing or-pait ke jingkieng Dwar Ksuid ha yam lapha ka khandri tari ukala lingkot arjar pulai syakamit Deputy Commissioner Ri Bhoi District daki kenhon seng bhalang bakentup ya ke musuh ke FKGGP ke HYC ke MPUF ke MPSU bat Kyrwoh orang ba. Ketika kenhuan kala kentu yo Deputy Commissioner ban tohkit halor ke jing or-pait ketika jingkieng kumalayu i menha ka khatlai tari ukala lingkot arjar pulai bat kedo bakani ke jing or-pait ke wanra ke jing ma ya kalit ke wan ki kali. Dah ka kentu yo Deputy Commissioner ban pensange ke jing yat ki trokit markhia lingba ketika jingkieng ke kenhuan kala ong balada ailat kan nang pen or-pait chu ke jingkieng bat kan long ke jing ma ya ke jing embryo. I am the youth of Meghalaya. Sngi libenta kamenrit yonga. Angni digira mamang nan chulija aro undina sanongaya. Namar bam dan kam dan jam nakabenta jongi. Every day, I face the burden of joblessness. No kanyan pinorlong yakajing ang nud jonga. Kamon wan panyarap yangi. Sakat kian. Our future. Introducing the My Card by Meghalaya TMC. With this revolutionary scheme, Meghalaya TMC will ensure the welfare of the youth. The Meghalaya Youth Empowerment Scheme is a mission to empower and guarantee them a brighter future. Register now